Pamir chako yupo matien kichawa me ni po tien ni nendo piara rio me duma pa mwaka aliba rio ki apa wiachel 2011 ena yo benien maki mako kere president machon me Libya la dit Muamar Gadhafi but Muamar Gadhafi bedo kendano ma ICC no chwalo lok ma dit ne miro ki mak pi lok ma gen gube ka wachene ni wano nyo tim gero ikum dano me lubo me Libya so ki chwalo arrest warrant ni ngaro mo ken mo mako mundano ko Muamar Gadhafi miro ki mak gin eni ki kere kum dano ma duong ki kere bay kum nga president me Sudan Bashir ko Gadhafi ki kere kum so tiena ma tiena yeni en maki mako kere Gadhafi ma yonge ki ne ko ne dano ma duong wachene Gadhafi no bedo jo ken wa Gadhafi no bedo president ma be me Libya jo ken be ki ko ne ikume eto neke ukila laga ma duong in Libya ma wano ngwange in Libya has never been the same ever since Topa Gadhafi Gadhafi ki bora onyo ket ma wilo neno kwede obino ki gena le mon lone mixed reaction joma nok ma gochwako keta gochwako kwerni jomo kene tie mako kwero ni gimoe ken mo timme malupe ke ko ka Gadhafi no pe beto twa PMK nero Gadhafi no tika tij matek me nero ni Africa onate kara chiel wek guti as a team Pebo kitambale chia president Yoweri Museveni wajene you cannot have a United States of America in Africa but you need to have a United States of Africa no dano tiu kara chiel me nero kita gi dor kwede program megi mi don lobo kita ti kwede ni o neno make mako Gadhafi ki ono ma inge ono ni beke nego nekamo bino ni was not a surprise Antono kita ki tamo kwede ni no miro ke makete ICC ki chet ke pidi kome ero po ron wajo ngo ke mo wew o we to maru genna fotie kenyu kon tie nyope ento the aftermath of top Gadhafi gen matika time wa Libya wa kumbeti eneni kuch matiati pe ine nge to ne ben so wori mono chok kwede to ale bek ma o beti watien be fin ki gen ki gonya na ne cha ki gonya la chencha o dugu chen dugu ne ma wache mer chung mi ber la piem gen latela lobo ma megi mer le ko wa pa wonne eto en non beru ki leva ti prova moni leva ti waye non it's just a umuwang down ni everything is okay mano gimo peti mabe keno kene kiromo nene well he was a man kono dictators kirono ki wajo ko ni ento policy mamege kirono tiyo ki dano no rombe is a dictator erno dano ngiyo kila ko tela makuma ni ka ko no ngarum keno biro le wai tika telo dano kini o wer neno ko be Libya to be ko ni wo keri kanu kar pa Gadhafi ni ko ki lor chena ki motaka mi cher ki lor chena ki wilbar mi cher ka wil mugati at least there was peace and stability ento ko me ji matino matime la pin ti madwo ki ma en pe gina kite wachini ko ma tie kama dan madwong ki neko gi chi dong wati neno ni nek do karna ma madwong yungi to pa Gadhafi do ingeni I transition government mo ken mano dano te kamero torgamente dano mero loyo dano mero timo gimo inoni wanga gina ko mo berutie negalia li berutie negalany berutie kidnaps berutie all those are things matime enta mero bene woche ni ginu kene kirombe ne timo ne jomati chok ki gamente romo timo gina ni mi balo nying gamente mo matie ni we gen ginon ka chu mamegi donc koni ki mono time lobo megi waje jone go timo kitoko chi mere wang jomono ni wa kumberi wano Uganda eni ngarma ka romo timo moni waje Museveni no timo kitimo gi mama raj mu Museveni no timo eni tam tiki chawa mere matika char ka timo la ko rigena kumaro ni these are also questions mo mirno ke penye ke keni so these are any country obobere ki la biqane maki charo kinu kene non tio natural kinu kene timo ki stage managing Chidong ina do mir nen kerne bitimo kwede but overall top anyeri ni obedo gen mabe onyo gen mayot yero nyole mi lo mamege